terbaru Aldeva Music melestarikan budaya Sasak. By support Selandir Sasak, terima kasih.
wisata jalanan. Terima kasih Resvida Official, Koplo Tai Lombok, Kecimul Lombok Official, AM Studio. Terima kasih. Halo guys, jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Raden Ali ya. Makasih. Oke guys, jangan lupa saksikan video selanjutnya hanya di Raden Al Channel.